Hvala. Dobar dan i dobrodošli, dragi posetioci, učesnici, sponzori, prijatelji turnira i organizatori. Ove godine, kao i svake, imamo čast i priliku da prisustvujemo 29. prvenstvu štranda u tenisu glavom na pesku, odnosno 18. memorijalnom turniru Vladimir Francišković, i samim tim pozdravimo i prisjetimo se večitog asa ovog sporta koji nas je tragično napustio, ni ne sluteći kakav utisak je ostavio i kakav zadatak zadao svima nama koji želimo također da budemo deo slave i spomena ovog sporta na najbolji mogući način, a to je pročitati svoje prezimena sa dobro nam poznatog pehara i nadati se da ćemo svojom igrom, željom i srcem doprinuti ovom tipično novosadskom sportu. Sada želim da pozovem sve, da pozdravimo oca Vladimira Franciškovića, koji svake godine dolazi i čini nam svima nama izuzetnu čast svojim prisustvom, gospodin Mate Francišković. Također pozdravimo i Dragoljuba Bekvalca, našeg proslavljenog fudbalskog trenera i šampiona štranda iz 1989. godine. I sada da čujemo sponzori i prijatelji turnira, bez kojih sve ovo ne bi bilo naravno moguće. VIP Accessories, K2 Kovačić konstrukcije, muzička kuća Stringer, Technotronic, Pin voda, Salaš piknik, Kafe Macchiato, Kafe Flying Dutchman, pivnica Gusan, Konova Orkus, Alink Konel, Meet and Trade, Energomontaža, Gepard obuća, Parking servis, Apatinska pivara, vinarija Molovin, Medovač Žaoka i Red Bull. Dodelu nagrada naravno za pionire Mate, on će dodijeliti njima nagrade. Gospodin Mate, može samo da ustane, ako nije problem. Gospodin Mate, samo da podelite nagrade za pionire. Prvo mesto Miletaški Božić, drugo mesto Sekulović, braća Sekulović i Adamović Vuletić. Pozdravimo ove male šampione jednim velikim aplauzom. Prvo mesto za pionire. Drugo mesto su Sekulovići. Braća Sekulovići. Bravo, bravo. I treće mesto Adamović Vuletić. Bravo. Sekulović, braća Sekulović. Treće mesto Adamović Vuletić. Bravo, momci. Slikaš, ne mogu izgledati. Ajde, da gledajte se jedno da slikam se, ajde. Ajde, 3, 4. Idi dole na teren, samo stani. Gospodin Redžepov će dodijeliti nagradu za juniore. Prvo mesto Đukić Ljubojević, drugo Đurakić Švraka i Radović Stojšić.
Prvo mesto Đukić Ljubović. Bravo, bravo, bravo. Đurakić Vlaka juniori drugo mesto, primi 2 nagrade. I gospodin Perika će udeliti veteranima nagradu. Prvo mesto Radojković Nikola, Čolić Vladislav, drugo mesto Badovinac Damir Kondić Perica i treće mesto Mitro Sekulović. Veterani, znači njihova nagrada, ja sam zaboravio, znači večerak u pivnici Gustav za finaliste. Utakmica može da počne, znači još jednom da najavim: Simić Vučurović protiv Mitro Marojević. Otvorite kladionice, raširite oči, neka je utakmica počne! Ja samo se nisam urozpremio, da ti ti dobro, jesmo se dobro, ja sam se... Ne, patike, samo ništa drugo.